prc nije slika nego snimanje, ali 5 sekundi šta fali. 10. I pozdrav! Ups, umalo Ajmo ti vidiš šta je vatra, gori pol. Da, ovo vam je sprlo. Ali šumu. Pogledaj, Ja. pogledaj. Izvoli dečka. GoPro. GoPro. Moj GoPro. Sad mene kaže Evo, ovo nam je Palikuća, roštilj majstor, palikuća. Roštilj jeste majstor Da. da bude nije. To je moja cigara, by the way. Mislim da nikad nisam pokazao kuću u svojim klipovima, tako da... Ti ne treba pred kameru. Ovo je... Šta sam te reći, jučer radiš klepi Mić cigaru, zapalio, kaže, stava daš to moja cigara, nemoj više se kaže, nemoj ujebo vatru, kaže, stvarno. Dobre, nemoj mene sa buketom. Jel? Ne moraš bukeo, šta je bukeo? Evo. Snimaj i onaj tavan ukletni koji gore. Uklet tavan, nisam siguran da smijem da ga snimam. Nemoj da snimaš. Šta? Snimit ću kakav mi je nered ovdje u sobi. Što a Pop mi je rekao da nisam pokazao ništa u kući. Sad ću da mu pokažem u kući. Evo ga, ugledalce. Od napolje sam prikazao, ali iznutra nisam, ako si gledao prošli video. Evo. Da pokažem, ali to smo sad samo nabacali kad smo išli s Mićom, to jest ja sam išao s Mićom, a ova trojica nisu, ovi su došli da mi pomognu da sredim to. Ajde ću se setiti da snimim i posle a do tada, da. Prokuvali vodu sve. Čekaj, da ne kaže Pop da nisam napravio room tour. Pa ali najkriže tamo. Ja. I evo ovdje su spavali, ovdje je spavao Sprle, ovo je jako vekan krevet, kaže propo do zemlje. Evo da vidite, da ne laže. Ovdje je spavao Boki, ne, to je Marko spavao. Kaže, bockali su ga pederi, evo da vidite rupice ovdje na krevetu, od kreveta i to. Evo i Feder. Da vidite da ne lažemo. Evo ovdje je spavao Buksna. Ovo je najbolji krevet, čvrst, stabilan, mislim ovo je kauč. Samo što ne možeš pružiti nam. Da, kratak, jebi ga, tu ne mogu da ti pomognem. Ali zar nije lakše staviti noge gore, da se slije krv iz... Sad da vidite gdje sam i ja spavao. Baš ovdje gdje sedi. Gdje čita knjigu. Tu sam spavao, kod razbijenog prozora. Smrzao sam se, u stvari nisam, bilo mi je lepo. Evo da vidite, zapušio sam ga sa zavesu. Pa da, sa šupljom zavesom sam ja to zapušio. Uskoro ćemo da idemo i da šetamo, pa ćete i to vidjeti I evo opet na vrhu stola koji prošli put, opet isti prizor, samo što ovaj put nisam sam da to vidim. Buksna, Cio i Sprlo, čekaj, evo ga. Snimat ćemo mi još, bit ćemo i do lovačke kuće, otići ćemo i nizbrdo da snimim i Strikanovu kuću. I... ne znam, vidjet ću šta ću im još pokazati osim toga. Dobro. Ne znam, ja gledam samo da se nešto ne zapali ovdje Pa sam mislio evo koga interesuje.
Kako lepa vatra. Što je ovo, neka knjižurina? Ej. Evo, ako koga zanima, ono tipa u svom sam dvorištu spalio sam ono što mi je smetalo, što mi ne treba od starog veša, odeće, one jakne stare što je moj pokojni ćaća nosio. Meni su premale. Nije se isplatilo prati nešto je i previše propalo tako da manje više to trenutno gori, ali nisam prilazio vatri bliže za to da za svaki slučaj. Ok, ako bude još nešto zanimljivo ja ću vam snimiti, ako ne, da pokazat ću vam kako sam sredio kuću kad završim sa čišćenjem. Trenutno je samo jedna soba sređena, ali kad bude sve bilo spremno provešću vas još jednom za kraj da vidite kako sam uredio sobu, to jest komplet kuću. Sad za sprat ne znam koliko ova kamera dobro vidi u mraku, ali ono. I pozdrav, sad ću da vam pokažem kuću nakon sređivanja, uređivanja, spremanja, čišćenja, kako god hoćete da nazovete. Ajmo. Ovo je dnevni boravak, ovo je smeće, ignorišite to. Kupio sam mušemu. Presvukao sam sto, ovo nije onaj sto na rasklapanje, on je odnešen gore u potkrovlje na taman, kako god hoćete. Klupa je isto odnešena na tavan. Zatim, da vidite sad spavaću sobu. Evo ga, nisam imao pojma. Evo da vidite, tepisi su istrešeni, počišćeni, kako god. Ovaj mali sto je tu. Sveća, pošto nema struje, mislim ima za agregat, ali nisam ga palio. Nisam imao pojma da ovaj krevet može da se sastavi, to jest da se sklopi, preklopi kako god. Tako da sam uspeo da uguram i ovdje krevet između i da ga stavim. Ovaj krevet se nije, ne, ovaj krevet je bio na sredini, njega sam stavio do zida, a do zida sam premestio do prozora. Tako je. Ovaj stočić tu, on je isto odnešen gore na tavan. Sad magacin, to je babina soba. A da, kutije od stvari koje sam donao, tu tipa puni su papira i toga, tako da može da se iskoristi za potpalu vatre, pa nisam teo bacati. Magacin je možda najveća promjena. Ovaj sto je bio tu, blokirao je vrata, ovdje je bila jedna raspala fotelja, nju smo izbacili napolje i ispalili. Ovdje su bile dve male fotelje, jedna je ostala tu evo, za WC papir, sveće i to. Ovo su sudovi koje sam izvadio iz onih kutija, alat, nešto sam stavio i pod sto kao ražanje i još alata. Agregat, mada za to nikud nije briga, ovdje su kanisteri i to, ako treba da se donese benzin ili šta ti ja znam. Ormari su skoro pa ispražnjeni, mislim babina stara odeća, to mi više neće trebati. Zatim, da, evo je fotelja koju smo izbacili iz sobe. Ovo su krpe za vruće, kad treba premestiti šerpu ili nešto, peškiri. Uspio sam da se otuširam u evo ovoj kadici. Nije tuširanje, kupanje, svejedno. Sad, šta sam još htio da pokažem,
Šta sam još htio da pokažem? Ovdje ćete vidjeti najmanje promjena. Tu je ostalo samo ova hrana, krompir i jaje i ostalo. Tu je i taš za sudove. Ovo nije plaćena promocija. I gore tavan, ali tamo nema nikakvo osvjetljenje, a kamera ne snima dobro u mraku, to sam već tvrdio, tako da nemam šta gore da vam pokažem. Gore smo odnijeli jedan veliki sto, dva mala stola, 3 klupice, onu veliku klupu što je stajala ovdje do zida, stolice, višak stolica smo isto odnijeli gore. I šta smo još, ne znam, uglavnom to je to. Mislim da je sad četvrtak ili petak, ne, četvrtak je poslijepodne. Ja još sutra sam ovdje pa odoh, sutra ću stvari u podne otići. Tako da vidimo se neki drugi dan, a do tada, čao!